muzo wami mfazi ngeke ngikhulume nawe lo muzo wami mfazi ngeke ngikhulume nawe kanjani ubani awubaba uwe ebusuku kangaka hayi Kubisani lo muzo wami mfazi ngeke ngikhulume nawe Kubona sebusuku baba kunini ngizakufonela baba ngithole ngisefonini kwenze njani baba baba ebusuku kangaka usuku wababona ngiyakwazi lokho baba kodwa njalo kusukela ngafika ekhaya wena ubuye unazo isikhathi sami ngenze njani baba hlala ngilinde wena njalo ngenze njani buka Ngibingelele bafowethu obingelelayo Ncelebane udabuka eJozini emkhanya kude ephosini basiqakatha eJozini ehlala nathi isigodi kwesenkosi uGonede ephosini basiqakatha Nimbekelela nje bafowethu ngizona ithulelo umsebenzi weqembu ama MPZ okuyiqembu likamfowethu uSkipha Sengane kodwa liholwa yimina cishe ngike nathola phambilini ngonyaka owedlule 2023 ngiyanatholela lona iqembu lesi libuye isibili ke manje libuya ngengoma ezisithupha engizokucela kunina abafowethu ukuthi nesisupport nesiseke kakhulu kulomsebenzi njengoba nenzile ngonyaka owedlule nifaka isandla no download ngendlela eright endaweni eright futhi angizuwanda kakhulu ke bafowethu ngicela ukuthi ke nuthe ngendaweni eright lomsebenzi nesiseke kakhulu ngiyabonga kakhulu bafowethu niseseke njalo la ngiyako landela funa 2025 sobe sikhona ethulana MPZ nesibhathe kahle kakhulu bafowethu siyabonga kakhulu Umthetho wali akumalo ehlula
Umthetho wali kakumalwe